I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako zrniti mačku, vidite. Ovdje imamo jedan laser, samo da ga uključim. Vidite, on svijetli ovo. Možda sada ne vidite, upalit ću svjetla. Samo malo, evo vidite, tu bi mačka, ne vidite jer je mrak. Evo, svjetlo. Mala, dođi, vidi, gledajte sada. Gledaj, vidi, tu je. Tu, vidite, gledajte. 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 Tu je mač, tu je, dođi. Dođi. Mala, tamo. Dođi, mačo, mala. Vidi tu, na zidu. Tu je. Da, bla. Sišuje. Ok, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Lajkajte video ako vam se svidi, šerajte ga i subscribeujte se na moj kanal. Poz! Gledajte mačku. Ćao.